ngiyayikhetha inkosi enkulu yasehleni ngokuphakama ngiyazulezulu. Bangcwele abahle enkosini, cela uNkulunkulu nabangcwele bangithethelele ngoba ngingena kulomkhumbi kaThixo sekwandisiwe umphathi wenkonzo. Manje ke bangcwele sifundisiwe kuleli sonto ukuthi isikhathi sokungena enkonzweni sibaluleke kakhulu manje. Ngoba kuyenzeka ube khona phakathi kwabayingcwele kodwa ungabe bikho encwadini yabayingcwele. Njengoba ngicela ngenzela uNkulunkulu mina nabafana nami abangene sekwandisiwe umphathi wenkonzo. Uba uNkulunkulu asenzele umusa siubamba umphetho wale kuwo. Ethi mayiphenduke ukuthi ngoba laba bantwana akabone thina bese ethi awubathi yini ingane zami ngena. Yesabatha namhla abantu nonke nina enimesabayo Jehova. Nina nabantwana benu gcinani umthetho weSabatha. Ngokuba kuyintokozo enkulu kuNkulunkulu ukugcina iSabatha. Uthi-ke uShembe enamandla onke okusiphoqa kodwa uyasincela. Uthi mina ngiyanincela Manazaretha kodwa nginincenga ngegama leNkosi. Gcinani iSabatha Jehova. Manazaretha amahle silapha phambi kaNkulunkulu. Abanye bethu besa ngabodwana izizukulwane zabo kazikho lapha bekhona. Lezo Shembe akhuluma ngazo athi Manazaretha nezizukulwana zenu. Abanye bethu balapha kabekho ngisho abantwana babo ungakafiki ngisho esizukulwaneni. Isitepu sokuqala abantwana bakho sihamba ngasodwana. Kasazi noma kuyofika yini ezizukulwaneni uma kunzima kwesibasane. Ngokuthi uShembe Manazaretha nezizukulwana zenu usekude masethi izizukulwana kusho ukuthi useqedile ngalaba esibakhathileyo abakhiphe ngathi. Uma ke laba abakhandwe ngathi bengekho la sikhona sofika kanjani izizukulwane zethu. Ngiyikhetha inkosi yeSabatha. Ngiyeza thuthuka Nkosi mina ngidwa
ubufakazi bokuthi uShembe uthini. Ngoba obaba bethu inkolo kubo yaqiniswa ngathi ukuze balimele balifele livangeli yingoba uNkulunkulu waqinisa ukukholwa kubona ngathi. Yindaba avamile ukuyikhuluma ubaba lena engikhulumayo. Mayisuke ethola ithuba wakhuluma ukuthi wabusiswa ngabantwana bahambe emhlabeni. Waphinda wamukelisa omunye naye wathi umbheka wadlula emhlabeni. Waphinda wamukelisa omunye wathi sajabule wedlula emhlabeni. Base bemxoxela ukuthi hayi sondela kuShembe uyaphila. Njengoba nawe uxoxelile bakutshela iqiniso abakutshelelo. Sondelani kuShembe uyaphileka. Sondelani kuShembe iyakhandeka imizi nebingayokhandeka kodwa mawusuphansi kaShembe iyakhandeka. Wayesethi uNkulunkulu inkosi kusise ngiyokupha abantwana abangasezukufa. Wayesehamba nethemba okwathi uma sekwenzeka izinto emva kwalelo themba wayesefika umntwana base bemqamba igama. Wathi ke ubaba uzawubheka izenzo zakhe uthi kungane kanjena labantwana ngoba kuyenzeka behambe kanti kungenxa yezenzo zakhe. Kuyenzeka wamukeliswe ezulwini kodwa ngenxa yezenzo zakho kungafiki kuwe. Kuyenzeka wamukeliswe ezulwini kodwa ngenxa yezenzo zabazali bakho kungafiki kuwe. Uthi ke usezobheka izenzo zakhe ukuthi yini eyenza uNkulunkulu amnike isibusiso kodwa singafiki kuwe. Wathi senjalo wafika owesibili wathi kusho ukuthi sesenzile kwamtshado uma sebekwazi ukuhlala beze bebabili. Wasefika owesithathu owabe sekuthiwa umzi usuvele wamtshado. Baqhubeka-ke bangcwele ngoba umama wasizala siyishumi nesithupha. Bawutekini abasibusiso sokucelwa bathatha bahamba kuqala. Banjalo manje. Uthi ke ngelinye ilanga esehlele abesibusiso uNkulunkulu amphe sona. Wayesegula kakhulu lona omunye umntwana phakathi kwabantwana. Wayegula kakhulu kwafika lapha engena khona ukuthi ayingeke sasinda. Wayesehamba inkosi wakuJanuwari phezu kwentaba omhlanga. Eyobika udaba lomntwana uthi ugogo ungahamba usaya kuShembe uyokwenzani ushiye ingane isinje ngoba iphelile le ngane. Waba nesibindi wathi ngisayobuza kumele wanginika zona ukuthi kuyimvume yakhe yini sekuvume yena ukuthi wenzeke lokho. Wathi wayefika phezu kwentaba wayesefika ikhulumo indaba kaShembe. Wayesesondele esihlalweni bakuvela ithuba wayesebika ukuthi baba ngacela abantwana bangipha. Kodwa namhlanje njengoba ngilapha khona ingasi noma ngiyomfica esaphefumula noma ngafika sekuphelele. Uthi ke inkosi yabo ukunikelisa uthi yake donsa yomini umoya yayisithi sengizwile uNkulunkulu akubusise ngizothuma uNkulunkulu ahambe ayosindisa umntwana wakho. Akasibona sethayeswe. Ngizothuma uNkulunkulu ahambe ayosindisa umntwana wakho. Akasho ukuthi uzomphela uNkulunkulu. Uthi ngizomthuma. Uthi ke ubaba wayeselele esebuthongweni phezu kwentaba. Wayeseqhamuka ubhombela. Mayiqhamuka ubhombela eshesha wayesema. Wayesephenduka embuka wayesethi
wafika ubhombela wabeka isandla ekhanda phezu kwekhanda lengane wayesithi akaze ukufa lo sisazosebenza naye. Uthi ke ubaba bayixoxa le ndaba uthi wathi efika ekhaya wayifika lengane sidlala. Uthi emshebe ngizothuma uNkulunkulu ahamba usindisa umntwana oshiwe sekuthiwa mbibeni mayithula ngofika ngiphosa ijenani. Kodwa makuwa kuNkulunkulu ufikela lo mntwana usiyadlala. Uye lo dlala ngombobo bathi. Amen. Manithi thina singumsebenzi wenkolo. Obaba baqiniswe nathi lenkolo ukuba noma ngafika ziphi imvunguvungu ngabanayo suka ngoba kunento ebenze babaphelela. Wena uyathanda ukusilandela ngoba wenkolo ukukholwa okukwazi wakho awuzange ucabanga uthule ukukholwa kunevivinyo. Uma ithi ngoma kaShebe lendlela inamathi lameva iyohanjwa ngabambana lapha siyakhona awetha meva lo wafite zwi kodwa meva siwagcoba lapha emhlabeni. Ameva ikholwa ohlezidalo lanjini elingakuthandi. Amanje yikholwa ohlelina layini elikushebayo. Lenze lina manje nameva kuyohamba bambana. Uma wesaba ukuhletshwa, usaba ukuhletshwa ngameva, uyophumula ekhaya. Ngoba ameva awekhe sewafika lapha biwa khona. Ameva siwagcobana. Ithi le ngoma bekezelani noma kunjalo kungenwa kanzima. Umuntu abangukuthi lapho ukukholwa sikukho kushukela imhliziyo yakho lo asikho kushukela sihambe emgwaqeni onamatshe nameva. Wena uyathanda ukusilandela basenza abantu basifuze singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Mawuzumoya wakho ukuholela ukuthi ungakusamthanda omunye umzana lohlezi naye ayihambe kwabesigubhu insuku esu7 buza ukuthi lo moya uthatha apho uthanganyikho
ngani namhlanje yathi kwasuka indoda yakwaNyembezi yambuka yathi umuntu kaNkulunkulu ukhuluma nje yathi thina nawe sesiyohlangana kwaSikhomba sikhaleni kwakusho umuntu ophilako kungasukeke kubili bakhe uma ushebe aba uthi kungcono sihlangane kwaSikhomba sikhaleni ngoba ngekasuke esethubeni senkanuko zenhliziyo yakhe uma silokhu kukhona kwaNazaretha uma uzizwa ukholwa ngoba uyathanda senguNkulunkulu akekho kuwe ulokhu kukhona sikholwa ngoba sizibosha zoba sikhona ngoba sithanda kodwa sesengathi siyathanda ngoba kayikho into esingayenza kunikeliwe nathi kuba sibe ziboshwa semndeni yakithi la ekhaya uma lokhu kukhona wena kungokwakho ukukholwa ngokuthanda Abe ubaba sikuqubuza ukuthi wathanda kanjani wena abahlezi la bayizibosha bakholwa wabethanda kodwa sebesebenze ngathi bayathanda bageze ngamanzi aqandayo nje baba bekubanda banasi isifudumezi abazali bayisebenzisa ngoba bayizibosha lolu hambo bahluhle uqandako banawo ama-microwave bengayithenga bebeke nje ethempelini bafudumeze ngayo kodwa ngoba bayizibosha lolu hambo bayidelile i-microwave yabo namhlanje banosofa babahle engabe bavuke bahlala kubo bavula i-TV enkulu engaphezu kwaleli windi kodwa bayidelile ngoba bayizibosha lolu hambo ukuba lolu hambo akubi ukuthanda kwakho kodwa uyakhetha wenziwe isiboshwa salolu hambo sizibosha zemndeni yakithi wothi wasuhlezi wedwa musuhleli wedwa lapho uzokuhleli khona ufuna indaba yakho nomndeni wakini noshebe iyeke yethu khona abantu ababambezela yakho ukukhona abafike belibala ukubuka ukuthi ngihleli nobani no sigqoke kube mhlophe singamaNazaretha kodwa sihleli ukuhlala okungefani ukuhlala okuhleliwe kuwe kuni okwakho nomndeni wakini wena uzohlala phansi uthi njengoba ngihleli la yini engiyenzakho engusizo lomndeni wakithi hayi usizo kimi hayi usizo kumngane wakho usizo kuwe nomndeni wakini oyothiwa wakudlula lapho bethi hayi uteteleni lo mfana esisebenzile emhlabeni njengoba ngilapha nje uyena owamthathela ithikithi wagqokisa uNazaretha ngahamba ngelona ikhona kodwa uphendula kwalo mfana umnewethu wathatha imphuzo ayomnikelele ephakameni ngaphulukisa ngokuphenduka kwalengane umnewethu ngaba noMnazaretha ngabhajadiswa ngavulela amasango uzoyingcola sephakameni ukuhlala kwakho nje kuhleli lapha kunayitheko zini kunelitheko lihlalele ngoba nokhona mhlawumbe kuqala ngawe kini akaze kube khona kodwa uthe ufika phansi amakhona wacabanga ukuthi usufana nawo wakhohlwa ukuthi khona into ekuthiwa sizoyenza ekhaya sikhuluma indaba kaShebe Shebe imisebenzi ayenzile mkhulu kakhulu sho njalo insizwa yakwaMthetho niyayazi bekhuluma khona lapho ithuyise wayibheka ugwayi postwana uyise inkubuzo indaba yensizwa yakwaMkhize naye ayinjalo bayayazi abanye idulile ngoba ngisho bakuthiwa isabatha namhlanje yayithi igqoke esontweni ithatha umblasela ithatha ihlamu zayo ihambe efihla ngaphandle kwethempeli kuthi bathiwa bongani uJehova maNazaretha nezulana zenu kuhlezwe phansi kweyihlahla kudlula ibiyo lithi wesabe nganono lo muntu banekelane wathi uthela asikume phansi athi kufanele uphathele iBhayibheli la aphuma shone ngaphandle afika thathe ihlamu zakhe agijima landela ibiyo zafika nezakhe uma ihambe enkosini enkulu inyanga yezulu eyothi baba ifelwa ngabantwana ithi inyanga yezulu hayi abantwana bakho babulawa wuwe awucinge mNazaretha ukuthi njengoba ingeke lakho impumelelo ingekho
akuwena imbangela ukuthi icela lakho lingaphumi yini lena ungafuna ukuyidedela athi ushebe idedele yini lento ofela phezu kwayo engayekeki noma ubona ingane zakho igcinazeleka zingayi phambili lempilo kukusiza ngani ukuba leminyaka ewu-7 kuphila kodwa ungenayithele emzekweni ngayo yini ejabulisakho ukuba leminyaka ewu-100 kuphila kodwa kayikho into enhle emzekweni ngayo isibusiso esinjani esihamba nosizo longalo hayi hamba uthathe ucelemba uthathe ifosholo ushiya ngayizulu lensizwe umbe zonke lezi zihlahla zalifunda yasuka lensizwe yambuka ushembe wathi wayiflathele phekale yayisukela ihlahla ngezandla yayibamba ngezandla ibhotula yayibamba ngezandla ibhotula yayibamba ngezandla ibhotula yajuluka yamanzi yathi yathi bayisiqedile yamfuna yamthola baba Nkosi yamakhosi sebenze ukuthemba ukuthi sengiqedile osuyibhotolele ihlahla baba uyibhotolele ngale ifosholo loncelemba yayikukhona wenze khona kodwa ungenzi ngendlela ekuthiwa yenza ngayo wenza khona inkinga kawenzi ngendlela ekuthiwa wena yenza ngayo uthi-ke ushephe uyabona-ke mfana kaMkhize iy'ngane zakho zibulawa wuwe ile nhliziyo yakho nayo hamba uyeke yonke lento yenzakho iy'ngane zakho ziyophila wahamba wayeka induku wayithanda wayihlanganisa wayibeka phezulu emsamo wathi seyaphuma kuzo kade sizohlula insizwa nesizwe wathi ngaselele luthofe sayifuna sena ikudla ngaphandle zahamba athi bayiqonda nomsakaza sesikhuzi sakho uyasazi zathe sesikhuzi sakho ngithi uyasazi wathi bathinga uMamjadu ukuthi ungaphi wambona uMamjadu kanjani imibela lapho wayikhipha wajika kuphetshela ngaphandle kaHabhoma waphuma ngesanga thona lapha yakhe ngathi usethatha ibhuketshwa alelo langa wabuyikhanda likajela zakatha shawazelelo ingane zakho zibulawa wuwe yeka lenhliziyo nayo umuswabini uyophila abebonga bathi phakathi ngehlilo oncelemba bashona wathi wayesebuya wahlala phansi wayesekhumbula indaba ukuthi njengoba nginjena ngoba ngiphilisisi likaShembe yebo Nazaretha ngiyafisa nazi ukuthi kunabantu lapha ekhaya abayokwenza izinto zibafanele kunabantu abayokwenza izinto zibaprocess hokweni uma babamkhulu ethi esemsini wasekuphakameni ethi kade nginalele khona umuntu ongqongqoze masango nezulu izulu liyamphika uthi lo muntu uyafuna ukuthi ubani lo muntu ophikwa izulu kangaka na uthi sebemphendulile abasezulwini usho babona kuhlezi inyoni phezu kwetshe ebuza ethi madoda yini leyana bathi baba inyoni uthi hayi bantu bami akusiyona inyoni umphefumulo kaMjadu uMjadu kasekho emhlabeni kodwa uMjadu belokhu ngifuna ukuthi ubani lo muntu ophikwa izulu uMjadu yanongqoze izulu alivuleki uMjadu wayethandiwe ezulwini uNkulunkulu wamqamba igama babebizwa ngoShadrach noMeshach lezi zinto zaMjadu zaqanjwa uShembe kodwa wabuza wathi uMjadu yamazi uAdamu wathi nceku yenkosi ngiyamazi wathi wabona kaAdamu umhlaba wangcola wena wenziwe waba uAdamu emhlabeni wathi isisono ngena kuso isono sesingcolisa umhlaba uMjadu wathi sekholiwe esephendukile wasuka emhlabeni wabuye wagijima namaviyo njengoba nami ngenza uMjadu wathi esephendukile sekhona wabuye wathi wajika wagijima namaviyo njengoba nami ngenza njengoba nawe wenza uthi baba mkhulu ethi badawami angeke uMjadu angene ezulwini ngoba ungufakazi wami phambi kababa ukuthi ebengithunyiwe emhlabeni ngufezile ngakho nizongiphelezela ngiyongenisa uMjadu ezulwini lapho bafike bahlabelela khona phezu kwedliza
besinayo emavweni omkhumula uthi ushebe kami nami ukushiya ufakazi wami phambi kababa ukuthi engimthunye emhlabeni ngifesi. Kunabantu abanenhlanhla yabo ungasifanisi nabi lokho ukuthi uhlezi kuleli bandla hlala nathi kodwa uhlala kwakho ungahlala okwethu uhlala ngoba nje wasihlaliswe la kasihlalisiwe ngokufana noma uhlaliswe ngendlela yakho ungadidiswa ukuthi mina ngihleli kanjani ufisa ukuhlala njengami. Baba mkhulu washawa leyo langa emzini waseNelson washawa ngabantu abangasekho emhlabeni bamjikijela namanje bonke ayiphelela kanje kodwa tshela shawa baba mkhulu la kwaba itshelo umfundisi owayephile sesenyameni emhlabeni kodwa baleka esebantu abalahliwe. Bengidlula lapho kodwa bengixoxa indaba kaMthetho owakhutshulwa uNkulunkulu uyise ephuza utshwala ebhemgwayi engizwa mshini sengizohlala iwashiselile baba kuzoleza ingalo baba mkhulu mhla ebuka isihlakala iphinda buka isihlakala basebembuza bathi nceke yenkosi lelo ibuka uthawu bathi abami khona umsomkhulu ofuza njengekhowe ozophuma lapha uthi lo musi wophumula endleleni yokubhala igama uDiphebusulu uthi lo musi kunabantwana bayozalwa lo musi ababona into eyifaka lapha esihlakaleni leso sikhathi ngoba iwashila sabuka njengela makuthinta ngamasebhekile ethwase isikhathi esithize manje yalethu isikhathi esithize uthi babakhulu mase sekudwele umusi usukhazi kuyosala abantu abayobuka isihlakala kuyinto abayobefaka uthi labo bantu batabami bayothi babengena endlini yesonto bayongena benohlelo bethi isikhathi esithize inkonzo mangabe siphumile ngifuna uba sengisendaweni ethize uthi nina befundisi eliyobeniphethisi ngaleso sikhathi anibo badabukela labo bantu ngoba manje ngabanganawo umusa nabo bayophuma esontweni bengasezwanga lutho kushushela ngoba ngabe iphikho sase-university wazalwa ngowesiprofethi njengobukhona ijikeleziswa kwaMthethwa mayikhuluma indaba kayise ithi wathi wasekhulile engasenababa engasenamama kodwa libe nokugabhini wasefika inkethi sefanele ngalwe ivusumuzi kababa wayesesondela umkhokheli wayesethi umkhokheli hayi asabe umntana wenkosi yokwethula emzini wenkosi ephakameni wayesehamba naye eyokwethula enkosini wayesalibeka udaba lakhe yathi bephuma emgidi wayesethi hamba ukhophe into oyithandako nazi anayivunuka yayisihamba lensizwa yafika yayibona into oyithandako njengoba nawe uyibona kodwa mayibuye ihlala uthi wasezulwini hawu mntanami sebefikile abakini bathi angikutshele ukuthi leya ntombi akusiyona yakho ayinayo inzalo ushushambe bangcwele uma sihlanya sithi silandela uNkulunkulu hayi sihlanya kahle ubani lo basithi khona intombi nazalo ehlezi ngoba unyasi wesizolo lapho emzini wasegibisila kufika intombi ubakoti wabamgenge esebuyela efika ibika ebika usizi esengalo inkosi yaluyeka usizi ibuza ukuthi umntwana womfana usunaye yini uthi baba kaMlayi uthi ngizokubusisa ngane yomfana usho uyazi leso wahamba lo ledunye kanti akathi nje lo vele useqiwe zinyanga zimbili uma eyakudokotela eyogcina indaba yakhe uthi udokotela unenyanga ezimbili kuleli ngane uma ebuya esenkosini ezothi baba utshela uma msomi kuthi baba uthekile uzongibusisa ngengane yomfana uthi ade ngikudokotela ingane phela isikhona utho wasezulwini hayi awuyinikwanga yini lo futhi intombazane lokhuluma ngayo unikeze yomfana kusho shebe bantu besihlangene naye intombazane lothu usibona kanjani ngaphakathi lomntwana uthi uphethe umntwana munye odokotela bahlalela 7 years behlalela ukwazi indaba engaphakathi esiswini kuwena
Njengoba singazange hlale sebeneze phambi kwakho akutshela ukuthi kuje kusho. Namhlanje lo makoti uyiphethe ngale mfana. Iyeke le ntombazana batho yihlo makutshele ukuthi ayinayo inzalo. Kwase kufanele lapho bheke. Wase ngalini ithuba. Wase kuziwa intombi yakwamtshado. Le ntombi yakwamtshado ziyakhanya intombi zakwamtshado. Njengezalini nje lapho ziyakhanya. Ayithi kukhanya kwamtshado kuphela. Yathi ibuka yabona senembindi. Yabona ukuthi ayike kusenzekala ukuthi kulo baba ansela abantwana ngabathola. Yakudlisa ngenhliziyo yakaphimisela owasezulwini wakubona. Kwathi bangabe kuphelela kuvuka ekseni wayesethumela wathi uthunywe beletha makilati kuye bebiza intombi yakwamtshado uletha amasi kuyena. Uma ifika ehlala lapho wasezulwini unikeza le ntombi amasi uthe kwathi wadele phansi. Yathi intombi kodwa amasi wayesenikeza makinati. Wayinikela indoda wahleli lodwa. Wayinikela isibili walihlala. Wayinikela isithathu walihlala. Kwathi lesishaka lobhili bangaphosisi wathi aphekeza phakathi. Wayinika uhlangothi wasala nohlangothi. Wayesethi wena ntombi yakwamtshado ngikubonile ukuthi ngathwakala nendoda ngawuthokozela ukuyigana. Batho uthushebe usho sesihlangene. Uthi uthushebe noyihlo omkhulu makutshela ukuthi uma ungayithathi le ndoda uyozalika nomhlaba wonke ongazazi utheza kwabani. Uthi amakinati bese wadla nawe mntanami bekuyizingane zakho lezo ozoyizala kule ndoda. Lelo mbonile ngiphezulu ekudeni lehlukanisa ingane yothine insukane esibili sichitheka. Kushushe abangazazi lezi zindaba.
ubaba uzobethu umkhetho abantu bonke kusasa wayesepolish ukuthi isikhethe sakhe wayesekhuluma ethatha amaphuzu akhe khuluma ngomthetho okwathi mhla inkosi inyanga yisulu izowuvala isikhoshi phezu kwentaba esayilandela ngemuphi indlela into kangaka okwakhulika omamane walibamba kanje wakhalile emphezu bakhulumikazi yasondela inkosi inyanga yisulu yafika yafaka isandla phakathi ekhombeni lakhe yathula yathi du uye nomthetho okhuluma ngayo othi mayisefikile emzini wasephakameni eqonda esevulule besethi engakawuyogida ethi ngizawubikela ubaba ukuthi kwenzekeni kime emsebenzini uma ingakabili ithi inkosi inyanga yisulu bizane lo mfana asheshe enzekile mayifika phambi kwehlalo ithi inkosi inyanga yisulu mfana kamthethwa umbonile ya uthi baba kangase ngibone ndawo ithi inyanga yisulu mfana kamthethwa uyibonile baba angase ngibone ndawo ithi webhadada ithi kanti ngenkathi sesiso umlungu nawe motini ethi lekhehla ogibele nalo ngelomkhathi besobani engani wena uthela uphethwe enkosini wathola shebe qabanami asenqaba nawe ngalahleli igama elithi shebe qabanami noma ngabe ususenkosini njani kodwa leli gama maNazaretha liwudondolo linsika yethu babele salikhuthula ngane basubili bathi bewathubela ingane walandiwa ipeni walandiwa iphepha wayesethatha ipeni wayesebhala wayesethi akubona mfana kamthetho ukuthi ngenzayo wathi baba wasethatha lephepha libhalile walidabula walimfonyoza wathatha waphosa emqolweni wathi akubona ngenzayo wathi baba wathi statement lesi sokuqala leli cala lakho lizothethwa ka6 oka7 lokunqoba uthi kodwa belungu abayokuma leli cala bayofike benze lento engiyenzako leli statement esixosha emsebenzini bawulithethe icala lakho beliqede baqede bekuxosha emsebenzini uyothi wasoxoshile uyothumela belungu abakhulu ushusha uthi bayothi abafika laba belungu bayofika benze lento engiyenzayo bawufunda istatement esixoshako besinyomfoze wasidabule bathose emgodini bese kanti iphephelisha wayesebhala wathi bawuthi basebebuyisela emsebenzini bakuloku insuku ezihlanu mhlawumbe yohlala ekhaya kwesoqondo kwesokwela emsebenzini hayi maNazaretha kahle shokeni ukuthi ngifuna ushede simqambe igama manje ngifundele semnika mali mphatha kabi silandelele wakini emasiko ukukhuluma lezinto okwazi ukwenza lezinto esikhuluma ngazo uthi wathi usona izothetha kokuvela uthi afika ngifana ifoto lenkosi inyanga yisulu uthi bangidlalisa esitulweni esiphendulayo uthi ngangithiwa njika ngaso ngelela singivumele uthi bathi umasethethe kwicala langilahla wathi bamthetho umuntu owenze njengami ekhaya sikwazi ukuthetha kodwa makukhona ongayikhalela ngakho ungayikhalela kodwa kusukela namhlanje phelele umsebenzi wena wathi hlengelele wathi manje hlengelele sangena imfeso intathu omnyama la belungu athela ushebe uyothumela belungu abakhulu ibona bawufike benze lento engifike ngayenza bathi bafika laba belungu bafike bathatha iphepha etafuleni bafunda basebethina endlini akekho namandla okuthatha isinqumo ngalo ngoba le department elibe liphethwe yithi akekho phela le department inini basebethaka badabu balinokoza bathosa emdasini balanda iphephelisha elibuyisela umthetho emsebenzini ngokusemthetho njengoba ushabeshile hayi maNazaretha ngiyithi ningakujabuleli ukuba ngamaNazaretha ngoba naphendula zeyintshumayelo ngoba mzukwane umuntu owakushumayela kamnandi wachazeka ehlubuka uyokwabila into bambelela ngayo la ekhaya kodwa engathi khona ehlezi ukho ngaba khona kwamathawo asemagcekeni esiphuma ukuze noma ngabeqhamuka siphi sikhulukhulu la ekhaya unale phansi njengohlanga kufika ikhukhula okusho bakudlula ikhukhula lokuvudla qhubekela uma lenze njalo sombona ushebe lapha siya uNkulunkulu asisize siphume emangeni
uNkulunkulu asisize siphume ezonweni, uNkulunkulu asisize siphume enhlejeni, uNkulunkulu asisize asiqede bona, kodwa uNkulunkulu asiphe ukukhulekelana ukuthi ubambe isibhuqo egcekeni lakweni. Unazi inkinga zibembethe, kodwa thina namhlanje ngithatha isibhuqo sikaNkulunkulu. uNkulunkulu manje ngiyabeka impilo yakhe kayile shebo ngesidabukele ukumenzela umusa, ngoba khona umuntu okethebulawa nethuba ebulawa akhala nje mama wegogo akayekwa, kodwa kudlule inkosikazi idlula ngendlela ithi wabulala kusasa yoshaba athi usinele sibani. Kunabantu abangaphumelele